itu aja Pak. Dengan ibadah lagi cicak bentukku. Alhamdulillah. La ilaha illallah Khalalain yang pada tumbah malingkan Allah. La ilaha illallah kalimat thayyibah kepayung bagi ade terbuka saudara alaiha betawate cara bande pibuka johan saudara lam jantawate. La ilaha illallah kalimat thayyibah kepayung bagi
Mau na mana ada pu ngau lagi orang pak. Paning bi kena yang. Kena apa? Sayyidil Anbiya